Lakhipuronline na puthokchaba Megi tang kunmapan ningthaukaaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahanbada maruoiba pao khoirakpa irel umanglai chingu nongpok ningthawa panbagi anuba laisang sananaba urepuyung tamkhre. Makok thongna pass tawrakraba mairoi sing amadi result phajaba school singda manamathum pidunai kai kumnakre. Assam gi CSO singna Jun thadagi thoram pangthokpada mitei mek sijinanaba Milal Assam panana haikre. JSC for Safeguard of Manipuri People of Assam na Manipur gi thaudoka mari lenana paugi mifam ama silchar pangthokre. ISSLC parikhada Borkhola Manipuri High School na chama pass torokpada mairoi sing amadi oja singbu lamdam asigi lup kayana haraute ama phongtokre. Chief Minister gi artist singi tangbang thauram jiribam gi dibong talaipa inungan bi Manipuri Dance Academy da pangthokre. Agartala da takhel ningthau gi sagol taret amasung takhel da Manipuri phongkre saireng sadinakre. Kanglup ki irang na tangdu laita drapa Manipur da ing tappa paraknaba Barak Tampak ki mafam kaya da santi ki khongchat chatkre. Manipur da thokliba irang da awaba taraba singda tengbang na bagidamak Lakhipur gi monitoring committee da makhatana sel gi tengbang pinarakle. Taruk suba Kasar District Thangta Championship 2023 loisinkhre. Lakhipur Thangta Academy na team champion oikre. Haujik mapung oiba pau tabirase. Khoirakpa irel umanglai chingu nongpok ningthawa panbagi anoba laisang sananaba urepuyung tamkhre. Khoirakpa irel umanglai chingu nongpok ningthawa panbagi khubam Narandorda anoba laisang ama sananabagi damak ngarang nongmaijing nimit Megi tang kunipanda Lakhipur ge ikai kumnajariba MLA Sri Kausik Raina urepuyung tamkhre. Hairiba thoramasida khoirakpa irel umanglai ngak selup ki thobuba sing thausil kanglup ki member sing pautakloi sing amadi imai ben kayana saruk jakhi thoramasida wangang laduna Sri Kausik Raina hai laifam asigi phibam asi ningthina sengbat haningbagi wafam Manipur gi CM amadi atei mantri singnasu mahaki mafamda hairakpa laikre. लाइफम मसीबु निंगथिना सेम सागन अनबा महागना अंगम थाकता होनारगनी हाइना फोंगदोखी. और आगे एक अच्छा सा मंदिर यहाँ पे हम लोग तैयार करें ताकि मैं जब पहले जनवरी को यहाँ आया था तो मैं देखा कि लखीपुर से जितने लोग हैं उससे ज्यादा मणिपुर के लोग हैं और मणिपुर के लोगों को भी एक लगता है कि आसाम में एक हमारा मंदिर है लेकिन ये एक नेग्लेक्टेड मंदिर है, इसको कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ. मणिपुर का मिनिस्टर सुचिंदर सिंह उन्होंने भी मेरे को बताया था पिछले साल कि आप वहाँ पे एक मंदिर है उसका आप डेवलपमेंट कीजिए. इस बार जब मैं त्रिपुरा में था तो मणिपुर का सीएम को भी पता चला कि मैंने इस मंदिर के लिए कुछ किया है, करने का अनाउंसमेंट किया. उन्होंने भी बताया कि आप हम लोग सब मिलके इस मंदिर को एक अच्छा सा मंदिर बनाने का कोशिश करेंगे. लोगों की आस्था है यहाँ पे, लोगों की श्रद्धा है यहाँ पे, इसलिए इस मंदिर को आगे हम लोग एक अच्छा सा इस जगह को एक अच्छा जगह बनाने की कोशिश करेंगे. आप सबका सहयोग चाहिए, आप लोग का मदद चाहिए और आप सबको नमस्कार करते हुए. Makok thongna pass tawrakraba mairoi sing amadi result phajaba school singda manamathum pidunai kai khumna botkre. Athauba ningsing lup amasung mitei pukai lup Lakhipur anina Sinduna handak chahi gi metric parikhada Assam pumbagi oina mari suba position tarakrabi Sinam Jaifabi Chanu amasung atei makok thongna mai paklakraba mairoi singbo taramna okpagi thormama ngarang Megi tang kunipan nongmaijing numita Lakhipur Municipality Conference Hall da pangthokre. Lupasigi President Singh R.K. Sanahal amasung Yumnam Nadia Channa bipama poiki Lakhipur gi MLA Kausik Raina athoiba mithunglen amasung Manipuri Development Council Assam gi Chairperson Mutum Rina amasung Senior Physician Dr. Khaidem Nandapabuna akhanaba mithung sing oina phambakta lengsinki. Leisungbam Robindrona taram nokpagi warol thamlaba matung ingudam Nilbirna nunggi oiba warol thambiki. Assam pumbagi oina marisuba position phanglakrabi Sinam Jaifabi Chanu gi mafamda lengyan fi amadi sakhang che galoinana lup ki maigei dagi lupa lising tara MLA gi maigei dagi lupa lising jangkhai Manipuri Development Council Assam gi maigei dagi lupa lising tara ingudam Ronendra Lakhipurna lupa lising ahum Oja Singhajit Poilapurna lupa lising ani Bijoya Irungbamna lupa lising ama amasung Oja Hari Kumar Sribar gi maigei dagi lupa lising ani khutol tamki loinana lanai mioi kayanasu lengyan fi amadi sel gi khutol tamduna
पुंगनिंग थौगटपिखि लोइनना स्टार मार्क फंगलखरबा सोनाई जुबुति मणिपुरी हाई स्कूल की छात्र सिंह एन चनुलेम्बी के बिनीता नम्रम लालगंबा टीएच तनुश्री गोविंदनगर सिब्बारी हाई स्कूल की खेत्रीमयम सुप्रिया आई सत्यम स्नेहा अभिषेक मिश्रा मदन कुलपति हाई स्कूल लमरग्राम की के रोनिता सीएच राखी सीआर हाई स्कूल रुपाईवाली की लेमिना सपोरमैना हाई स्कूल की इस्लामुद्दीन आर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल लखीपुर की चिंगानबी श्रीबार हाई स्कूल की स्नेहा चनु ललांग मणिपुरी हाई स्कूल की नेहा बेगम बालाराम हाई स्कूल पलारबोन की हाइना सिंह जरीना बेगम रितिका अमसुंग डिस्टिंक्शन फंगलखरबा मदन कुलपति हाई स्कूल लमरग्राम की रेशमी देवी गोविंदनगर सिब्बारी हाई स्कूल की एम जयप्रकाश सिंगिरबोन हाई स्कूल की एम रणबीर सोनाई जुबुति मणिपुरी हाई स्कूल की ओ करणबीर ए कमल अमसुंग एम इथोइबदा सकंगचे खुदोल तंबका लोइनना सेल की मनासु खुदोल तमकी लोइनना सब्जेक्ट अमदा चामदा चामा फंगबा महिरोई सिंह दसु लेंयान फी खुदोल तमकी हंदकी कुनोक सोपता A+ फंगखरबा स्कूल सिंगी हेडमास्टर सिंह दसु लेंयान फी खुदोल तमदना इकाई खोमना पफंगतोखी मितई पुकैलुप की सेक्रेटरी माइबम मनिधोना प्रोग्राम कंडक्ट तौकी हाइना इंगुदम नीलबीरना पाउदम लगली আমি মনে করি এটা শুধু সংবর্ধনা সম্মান জানানো নয় এটা সবাইকে যারা আজকের দিনে সংগঠিত হবে তাদের সহ আগামী দিনে যারা আছেন তাদেরকে উৎসাহ জানানোর জন্য যে আপনারা खंगनजबा अमा अफबा मखल की मिनी ATM मशीन पाम्बिबा सिंगना मिनी ATM की दमक स्पाइस मानी की मसक नाइबा डिस्ट्रीब्यूटर अमा ओइरिबा लखीपुर हॉस्पिटल मनाक्ता लैरिबा रोशन एंटरप्राइज ता पाव फाउनबियो मोबाइल नंबर 7002698857 नंबर असिदा असिमक कांटेक्ट तोबियो आसाम की CSO सिंगना जून थादगी थौरम पांगथोकपदा मितै मयेक सिजननबा मिलाल आसाम पनाना वारेप लौख्रे मिलाल आसाम पनागी मिफममा पोइलापुल दलैबा स्टडी सेंटर दंगारांग मेगी तांग कुनिपान नोंमाइजिंग निमिता पांगथोखरे मिलाल आसाम पनागी लुचिंग पुरेल सेराम हेराजे न मिफम पोइदना पांगथोकिबा मिफमगी अहानबदा मणिपुर द थोकलिबा कांगलुकी रांगसी अथुबा मतमदा केंद्र अमदी मणिपुर सरकारना वारोइसिन पुबिरकनबा अपील तौखी लोइनाना लैखिद्रबा सिंगी थवाइना लाइरमलेंदा इंगना चिकना लैरुनबा मपुगी मफमदा थौनिजखी मतुंगदा मेंबर सिंगा कुपना खनरबा मतुंगदा वारेप कयामरम लौखी अहानबा वारेप ओइना आसाम की CSO सिंगना थौरम पांगथोकपदा सिजनरिबा बैनर पाउजेल चे लारिक फोंगबने चिंगबदा मितै मयेक सिजननबा हाइरदुना लाग्लिबा जुनगी तांग अमदगी पांगथोकदोरिबा थौरम सिंगदगी मितै मयेक सिजनगदबनी हाइरे अनिसुब वारेपता आसाम सरकार की स्कूल सिंगदा तमलिबा टेक्स्ट बुक सिंगसी मितै मयेकता हंदोकपा हौरगनी अहुम सुब वारेपता आसाम की मसक नायरबा अइबा सिंगना फोंगबा लारिक सिंग मितै मयेकता नंगथोकननबा होनरगनी लारिक फोंगलिबा ओजा सिंगना इसा इसा की लारिक सिंग मितै मयेकता नंगथोकनिंगबा लैरबदी मिलाल आसाम पनागा पाव फाउनबिरकनबा हाइरि मिफमदा मिलाल आसाम पनागी लुचिंग ngमथंग टी रेहानुद्दीन थौबुरेल वाहेंगबम सुरेंद्र साजबम तास्मिन बेगम नोंथोंबम विनोद कोंखाम तंफाना चिंगबा सरुक याखी नंगसिगी मिफमजिदा कोई तोंगा आसाम दा मितै मयेगसी चतनबा होननबगी वारेप के आमरोम कोई नसिगी मिफमदा वारेप नकी आहान वारेपता आसाम दा लैरिबा तोंगा लुप सिंग कोई मितै जातिगी लुप सिंगना कोई थबक थोरम पांगथोकपा सिंगा सिंगरिबा बैनर नदगा इनविटेशन बाटोन पाउजल चे लोइना अतोबदो तोंगानबा कोई लाइरिक सिंग फोंगबदा कोई मितै इचनाउसिंग मणिपुरी इचनाउसिंग फोंगबदा कोई मितै मयेक से कंपलसरी सिननबा कोई मिलाल आसाम पनागी मैगेदगी मियामदा CSO सिंग लुचिंगबा सिंगदा कोई अपील तौजरे हाय बचनबा से कोई जून थागी तांग अमदगी हायबा कोई मितै मयेक से बैनर कोई पाउजेल चे इनविटेशन लाइव फोंगबा सिंगदा मितै मयेक यावन बसी जून थागी फोंगबा नतगा नंबा होगदरिबा जेबांग यावन बाहायना कोई आसामदा लैमिनिबा COC सिंगदा कोई अपील तौजरी कोई नानी सुबो वारेपता हौजोजे आसाम सरकारना तमनरिबा कोई LPME की थाकता तमनरिबा कोई टेक्स्ट बुक्स असी कोई मितै मयेकता कोई हंदोकपा होननबा होना जगनी
loina ahum suba warepta asamgi maming lereba aiba singna iba fongba lai sing asi meitei mekta handoknaba honaragani haiba wareba humasi pai milala sampanana ngasi pai mipamama phunduna pai wareb se lepchebani tungda horiba pai sai susina mitei mayegasi khamnaba khamgajataba pochakama oirapina pai hojiki mirol koina mitei mayegasi thabak thoramda benaga batonda lai kombosinga tamna tamna pai sinaba hor paisi apagi chawba thodang ni abisi milala sampanana miyamda pai appeal tawjari JSC for Safeguard of Manipuri People of Assam na Manipur ki thogdoka mari lenana paugi mifamama silchar da pangthokre Joint Action Committee for Safeguard of Manipuri People of Assam na Megi tang kunipan ngarang ayuk pung 13 makai tabada Manipuri Sahitya Parishad Bhavan silchar da Manipur da haukiba megi tang ahum dagi ngasi phawbada chatharagliba thoganingdaba thodok asiga mari lenana press meet ama pangthokre press meet asida Joint Action Committee for Safeguard of Manipuri People Assam gi chairman Nababu Singha Manipuri Sahitya Parishad Assam gi president N Joy Kumar Singh AMSU gi advisor S Komlakanta Singh Manipuri Sahitya Parishad Assam gi vice president ani N G Basant Kumar Singha amadi K Sopon Singha Manipuri Sahitya Parishad Assam gi general secretary amadi JSC gi convener Professor K H Dhiren Singh Manipuri Sahitya Parishad Assam gi member S Subhankar Singh Manipuri Sahitya Parishad Assam Silchar Masagi President Y Prafulla Singh Manipuri Benevolent Society ki Vice President Satyendra Singh Meitei Chamber of Commerce ki President Umananda Singh Secretary O Lakhikanta Singh Member Biswajit Singh amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi Silchar Masagi Member T Debasis Singhana sarugyakhi Press meet asida JSC na thamkiba wafam singdi Manipur amadi kendra gi lengakna yamna yangna Manipur mahausa gi pibam da hanjilhanba anisubada kukila larup singa India lengaka suspension of operation gi yanache taunakhiba du khudakta condition amata yaudana handokpa ahum subada Manipur da thintadana NRC gi thabak thorom paikatpa Marisubada Manipur gi micham praja sing siriba amadi lanthum mangliba sibu lengaki maiketagi mateng pangba Manga subada ain gi thongda mara leiraba singbo chairak piba asina chingba wafam sing thamki press meet asina makhatana haukiba numit kharani asida Mizoram gi CM na Manipur gi law and order amadi integrity ki matangda khud thingjinba gi thabak thorom kya chathaba dubu akan mamong da condemn tawki amadi matungda asiguma thawong asi chatharak patarabadi mapan Manipur da leiriba meitei singna tumina yengduna leiroi haina akan bo wafam thamlaki Handak pangthokkiba SSLC Porikhada Borkhola Manipuri High School na chama pass tawrakpada Mairoi Singh amadi Oja Singh bu lamdam asigi lup kayana harau tayamba phongdokhre Chaliba chahi ki SSLC exam da Borkhola Manipuri High School ki oina subnatagi Mahiroi 13 na sarukjaki Hairiba sebagi exam asida school asina chama pass tawrakpaga loinana distinction ama star mark ama First Division Taruk, Second Division Ahum Galunana, Mai Paktaba Mahiroi Singh Asina, School Asigi Mingchet Porak Patanatana, Borkhola Meitei Kunaida, Naunamayol Chongkhalakdiba, Satra Satri Singda, Anuba Asagi Mangalama Kudol Tambire Hairi. Assam Sarkar gi akuba meeting da likna leijaba Meitei Longi School Singbo, amalgamation Taunaba Honarakpa Khongjang Kayadagi, Wana Kalhoriba, Borkhola Constituency gi Amatangairaba, School Asigi, Kongpham Chelhankhiba, Headmaster Oza Usam Ranjit Singh, Amadi, Satra Satri Kayagi Kudolda Peladuna, Lamdam asigi lup kayana kusam naraga, Oja Singh Amadi, Satra Satri Singbo, Thagat Wahai Geloinana, Lingyan fi tamduna ikai komnaba utki. Thauram asibu pangthoknana bahonabada thawai haksang jauna honabi kiba miwi sing mingoina pallabada L Prajamani Singh, L Harimon Singh, S Hemanta Singh, M Dijen Singh, H Sunamani Singh, K Arun Singh amadi H Subhas Singh chingbabu Borkhola gi miyamna apenba phongdokle. Kalingoma wajaba tawbo wada tay atmai tawbo honabi porikha dawre mung lai par jo ama hana gi koi bachidam phangna re yaba khungi ahan thingna kadoi le kaina amana haibi no khotbi dra machidam mathongni madugi machi koi na ngachidam chokol lai na jo hana gi koi na thadokwa sen tum da brain khalli hana rote da sigit honosida lebi bai hakika kunniya ba jase
ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯈꯔ ꯈꯨꯝꯅꯕꯤꯔꯕ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯊꯛ ꯊꯪꯕ ꯅꯤꯅꯦꯁꯤꯡ ꯃꯃꯣꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯏꯂꯤꯖꯥꯕꯦꯠ ꯀꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ 2023ꯒꯤ ꯁꯦꯕꯥꯅ ꯂꯧꯕ HSLCꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯐꯥꯔꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯨꯅ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯁꯟꯗ ꯐꯪꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯛꯂꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥ ꯕꯕꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯒꯤ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜꯗꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯇꯦꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯆꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯃꯤꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯜꯂꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠꯄꯨ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯔꯠꯇ ꯃꯇꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯕꯨ ꯊꯧꯒꯠꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯕꯤꯌꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯧꯅꯥ ꯍꯥꯞꯍꯜꯂꯤ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯩ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯆꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕꯗꯤ ꯐꯥꯎꯖꯗꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯈꯤꯒꯅꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯥꯡꯌꯦꯡ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯊꯧꯖꯥꯜ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯇꯥꯎ ꯃꯅꯤꯗꯣꯟꯕꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯈꯪꯕ ꯑꯍꯜꯁꯤꯡ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯥꯔꯇꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ 2022-23 ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯥꯔꯠ ꯑꯦꯟ ꯀꯜꯆꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯗꯤꯕꯣꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯏꯅꯨꯉꯥꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯍꯣꯜꯗ ꯏꯅꯨꯉꯥꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯉꯔꯥꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯍꯥꯌꯔ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯔꯤꯇꯥꯌꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜ ꯑꯦꯁ ꯃꯅꯤꯇꯣꯟ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯅꯨꯉꯥꯟꯕꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯆꯥꯟꯗꯝ ꯀꯃꯜ ꯁꯤꯡꯅ चीफ गेस्ट अमदी प्रेसिडेंट ओइना सरुक जाखी थौरम असिगा मरी लेनना इनुंगानबी मणिपुरी डांस अकादमी जिरीबाम की प्रेसिडेंट डॉक्टर चंदम कमल सिंहना हौजिक मतमदा सानबा जगोई इसेना चिंगबा असि यामनमक मरु ओय लारिक तंबता नतना सानबा जगोई इसे सिंह असि यावरबदी तुंगी पुंसिदा मतिक चाबा मी अमा ओइनना बहोनबदा चावना मतेंग पांगी हाइकी अजि मै पुदुमा पुदुमा तबो कचरी लोइनना angang sida hangingdi ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯝꯕꯇ ꯅꯠꯇꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯍꯩꯔꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯖꯒꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ अगरतलादा तखेल निंगथौगी सगोल तरेट अमसुंग तखेलदा मणिपुरी फोंख्रे सैरेंग सैदिनख्रे त्रिपुरागी अइबा तखेल निंगथौ एन दिलीप कुमार की वारीमचा तखेल निंगथौगी सगोल तरेट अमसुंग एल बिरमंगोलना इबा तखेलदा मणिपुरी हाइबा लारिक अनि ngarang मेगी तांग कुनिपान अगरतलागी नजरुल कला क्षेत्र साहित्य अकादमी हॉलदा मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा न सिलांगदना पांगथोकिबा थौरम अमदा कोंख्रे मणिपुरी साहित्य परिषद त्रिपुरा की प्रेसिडेंट एन दिलीप कुमार ना थौरम मपु ओइरगा आईसीए की डेप्यूटी डायरेक्टर ओइरंबा एल कुमार अमसुंग एनआईटी की असिस्टेंट प्रोफेसर एन अनुराधा देवीना गेस्ट ऑफ ऑनर ओइबिकी थौरम की आहन सेशन दा तखेल निंगथौगी आहन वारी मचा लाइरिक तखेल निंगथौगी सगोल तरेट अमसुंग एल बिरमंगोल की खोमजिनबा वारेंग लाइरिक तखेल दा मणिपुरी फोंखे लोइनना एन प्रफुल्ल विजयना मॉडरेटर ओइरगा सैरेंग सैदिनबगी थौरमदा आई बेतरा मंगाना मसा मसा के सैरेंग पाथोकनखि लोइसिलकपदा मणिपुरदा कांगलुप की इरांगदा लैखिद्रबा सिंगी मफमदा मिनिट अनि तुमिना लेपतना श्रद्धांजलि कटखि हाइना अगरतलादगी आर के तरुणजितना पाउतम लगले कांगलुप की इरांगनन मरम ओइरगा तंगदु लेताद्रबा मणिपुरदा इंगतप पोरकनबा बराक तंपाक की मफम सिंगदा शांति की खोंगचत चटख्रे
Manipur thokliba kangluk ki irang asi athuba matamda mahusagi phibamda hanjilaknabagidamak Chandrapur Maira Paibilup amadi Maharaj Gambir Singh Memorial Committee na sinduna ngarang nongmaijing nimit Manipur lebi lampakta gi Chandrapur gi Mahadev Mandir phawba khutta Maira Paiduna santi gi khongchat ama chatkre khongchat asiga mari lenana committee gi president Kaisam Bitapati na haikibada Iramda Manipur da thokliba kangluk ki irang asi santi puraknanaba sarkar na honabiu loinana leikidraba singi thawaina lairamninda ingna chingna lainaba mapungi mafamda thongni jaki khongchat asiga mari lenana Kaisamongbi Muktarani Debina haikibada Manipur gi ngamkhai kaibe yaroi maigei animak athuba matamda sarkar na wari sanabiduna loisinana ba honabiu haiki khongchat asida Sabitri Devi Manichandra Singh Mohan Singh loinana atai mahiroi kyana sarukjaki पुनः शांति पुरंग हाईदुना अखोई खुनगी गंभीर सिंह अमदी कमिटी मैरा पाइबी लुका पुल्लगा अखोई मयांगी तमक्ता ईश्वर की मफमदा शांति ओइना पुरंग हाईदुना खुरमजे Ima Leibak Manipur gi santi gi damak Joragul Youth Organization amadi Joragul apunba Maira lupna punna khusamna duna Maira gi peace rally mangarang chatkre Masigi yai faraba mafam asida yora kulgi apunba maya lupna silang jaduna pangthok sariba asigum laba peace rally santi khongset asida saruk yabiba imai be khwai kiyongpo ikok ngana khoramjari loinana ngasigi sigum laba aikhogi yora kulamda masigi maya lopki secretary oina phampu biriba aikhogi ine thiknam rani dagi ngasigi oiba shanti gi lisi matangda wahai matek amatang lanthokpina binamakta ingsingjari Negi tang ahum dagi na ngasi tang punipan nomaijing numit asi phawbada Manipur sana laibak ta kangluk ani gi jengthina badagi Manipur gi lamdamda laiba ima indon ipaipan ichiminau angang sing kayana mayum makai thadokiduna lanjenaduna awaba phibamda taduna chara henduna mayum makai da leiba phangdaduna masi phawagi manung asida makoigi punsi kaya ikhamna khraba makara kungi maira lupna makoigi thawaibu ingtamna lairamlenda leinabagi damakta Moinarbon United Committee na Sinlangduna Manipur da thokliba kangluk ki irang asibu mahusagi phibam da hanjilakpa oirasanu hairaduna peace rally ama pangthokre hairiba rally asida United Madurgram Youth Club amadi Maira Paibi gi members sing nasu sarukjaki hairi Ngasi Manipur United Committee na sinjalangjeduna peace rally hojik Manipur da kanglubani gi irang thoktuna akhoi iramda Manipur da igi mari oiriba kaya sing yum kaya ai chaktuna kontra lansinaraba kaya yauri haiba nungaitraba adugum loba thodok haukiba Megi tang ahum da thokiba thodok tu mari leinana akhoi kungang Manipur United Committee na sinjalangjeduna ngasi peace ki oiba rally ama sinjalangjabani hai river rally asida Madurgram gi club Maira Paibi sing yauduna hai river khongchat asida akoi sarugya ki rally asi Manipur gi hauraga mahasrok tamna lakle hairaga Mudrapur da leiriba Atal Bihari Bajpayee gi maki statue asigi mang maktada ekoi iramda Manipur da lei Manipur da yamna thamoi soknai oiba thokdok kaya thokibida mioi kaya gi punsi pikhamnakhi makhoi gi punsi pikhamnakhiba loinana lebak tu da irang horiba irang sing asi ekoi lepnabagi
शांति पुरक्नबगीदमक्ता अखोई शांति की खोंगचत चतपनी लोइनना अखोई ममिंगदा कैंडल सिंगसी थांजरगा अखोई आत्मा शांति दमक्ता अखोई खोंगचत असि चतपनी मणिपुर थोकिबा इरांगदा अवाब तारबसिंगदा तेंगबांगनानबा सेलगी मतेंग मखाताना पिनारकले ngarang nongmaijing nimit megi tang kunipanda nungphau naidol amadi Lakhipur khunau awang leikaina punna lupa lising 33 ka chamapan selgi tengbang pirakhiba kalena ngarang phawbada monitoring committee da kungang singdagi karak asupa senpham lupa lakh manga lising mari chongmo humpu sure panba yabadi tengbang pirakhiba kungang singdi Joypur Lalang Konjang Lekai Ningthemkhul Khunau Tolenkhun Palarbon Koroikandi Kakmara Bhatri Maspara Binakandi Part 1 amadi 2 Putikal Laikol Asralubok Anuamanong Dolugram Kaptanpur Chingjur Manipuri Muslim Mera Paibi Sribar Sara Ranipur Taurang Lekai Chandam Lekai Moirang Themdep Singh Memorial School asina chingbani Kungang Kharadagisu Tengbang Sel Lakhigani amadi Manipur gi irang nem tharakpaga Khaidem Kanta Ngangom Brajakisor amasung Sarat Laisram Imphal gi dama khongsalagani haina Monitoring Committee ki convener N Nanda Mohan Fongdorakli Thangta Martial Arts and Cultural Organization Sonaina Sinduna Niminini Chumna Chatharakiba Taruksuba Kasar District Thangta Championship 2023 Bir Tikendrejit Auditorium Kalibari Road Sonai Kasar Assam da ngarang loisenkre loisenbagi thoromda O Nilo Singh Chairman Organizing Committee Sri Karnat Purkaista General Secretary BJP Assam Pradesh Bhajan Sen President BJP Sonai Mandal Dwarika Prasad Basar CEO Delhi Public School Silchar Dipu Das Ward Commissioner Silchar Municipal Board Ward number 3 Punindu Das Joint Secretary Krira Bharati Assam State Sursen Das Social Worker Y Manikanta Singh Vice President Assam Thangta Association SK Sinha President All Kasar Martial Arts Association Otul Suklabidda Amati Umananda Miteina Mipamapu Athoiba Mitung Amasung Ikai Khumnajaba Mitung Singh Oina Daistapamki Championship asida Lakhipur Thangta Academy na Team Champion Eastern Sonai Thangta Association na runners up taki loinana Angel Singhana Best Fighter Boys Award aduga Sima Singhana Best Fighter Girls ki mana phangki loisilakpada mana matham sujen tokhi Aroibada maroiba pau amukhanna khoirakpa irel umanglai chingu nongpok ningthawa panbagi anuba laisang sananaba urep uyung tamkhre makok thongna pass tawrakraba mairoi sing amadi result phajaba school singda manamathum pidunai kai kumnakre Assam gi CSO singna Jun thadagi thorom pangthokpada mitei mek sijinanaba Milal Assam panana haikre JSC for Safeguard of Manipuri People of Assam na Manipur ki thaudok kamari lenana paugi mifam ama Silchar da pangthokre ISSLC parikha da Borkhola Manipuri High School na chama pass torokpada Mahiroi Singh amadi Oja Singh bu lamda masigi lup kayana haraute amba phongthokre Chief Minister gi artist singi tengbang gi thauram jiribam gi dibong da leipa Inunganbi Manipuri Dance Academy da pangthokre Agartala da Takhel Ningthau gi Sagol Taret amasung Takhel da Manipuri phongkre saireng sadinakre Kanglup ki irang na tangdu laita drapa Manipur da ing tappa paraknaba Barak Tampak ki mapam kaya da santi ki khongchat kre Manipur da thogliba irang da awaba taraba singda tengbang na bagidamak Lakhipur ki monitoring committee da makhatana selgi tengbang pinarakli Taruk Suba Kasar District Thangta Championship 2023 loisin kre Lakhipur Thangta Academy na team champion oikre Lakhipuronline YouTube channel gi Khomjinba Pao sandok jaba ngasigi oinadi matang asida loijare